Hai manaze ting choma I zai hai manaze zeme mang ka ge kulum delay namai ka peke zip skui ting kum chana zeng kai zeminge rimai ting chogu zeme mang ka I ahwing ko mene zeme ko gene hai manahang rangai zai paulia gai dera delay namai ting chogu zeme mangka nurelang betew ze jemai ting mui Pakistan kadai mena India ram kadai me pereke attack te ze missile banai rocket che kapka kadai delay ze sali kana lews tu India ram kadai gu sipai air force sipai mena chibe punuina missile banai rocket kape ze ting kai mena kamsia ton dai di delay ze sali plam jane Pakistan kadai me India ram kadai ke attack te gai darange nomte ze bami bisegene border ge ze S400 defense system ze kai gai zai chibine Punuigu kapepe missile na rocket che kamsia tu delay ze sali zai chirmak che jemai ting cho hi ke harpi drone na Pakistan kadai gu defense system du jitu tem sia tu delay ze sali zai chirmak chen jemai ke Pakistan kadai mena India ram kadai ke attack te ze pzet ka cham be hare tebe mro zai chirmak che missile banaya rocket ka pze India ram kadai bam kare ze minge ke attack che tebe kolei ze ka chu delay zai chirmak chen jemai Punjab Chandigarh ke sipai me bam ge attack che te delay ze chu zai bam ka cham be bam kare ke airbase ke du Pakistan kadai mena attack te delay ze sali ze chuna ge Pakistan kadai gu fighter jet du border ge kai zalam hile ze ka chu delay ze chuna ge Pakistan kadai mena Punjab Amritsar ge chige rocket panai missile kape ke rocket dang ze dungau do delay ze chu ze chirmak che Hoshiarpur gu du rocket gu padang point ze du ngau do delay ze sali ze chirmak che chuna gi kele ze ka bok chabam ga ke defense ministry mene sa za Pakistan kadai me chi bam ka cham bam kre ze minge ge attack te be ze Pathankot tu target Amritsar Katartala ze chirmak che Jalandhar Adhampur Ludhiana Bathinda Chandigarh aibe bam ka cham bam ge rocket banaya missile ne target che te delay ze ka chi delay zai chi be bam ram ge ze minutes na lung ki gena los rok sing ze bom ze pok pe ko ze se delay ze chu ze chirmak cha lona sing ze jimai ting moi ge blackout chu du te delay ze sali Pakistan ke de Lahore banaya Sialkot Karachi airport air defense tu ze du tem sia ton di delay ze chu ze chirmak cha Jammu and Kashmir ge Pakistan ke de mena firing te be ke mena hankare ze srok me punui kring bzenga ga di delay ze chu ze chirmak cha chuna ge Jammu and Kashmir ke bam ka cham ze pu district ka cham be bam ge ji kana ne ria go mena firing ze te somak che te zalam wiling ze ka che delay uri ga ne firing te be ze ti ka sang delay ze sali Pakistan ke de mena India ram kadai gu foreign minister S.J. Shankar ne country madai gu foreign minister du ze phone gene poto gai delay ze che ze support te ze hasuin sam gai balam ge besui ibe sam ze pe gai delay ze sale ze foreign minister dramadu pane phone gene lak to gai bikye Japan kadai gu foreign minister France kadai gu foreign minister Germany ze Spain kadai gu foreign minister ramadu ze lak to gai delay ze ka chi delay India ram kadai me manai Pakistan kadai me kake chuna ge lum ka sang ze bam me kake Pakistan kadai go prime minister te ze bam me pe ne sa ze punoi kum ze kaprui dai sing ku le ze sali ze chirmak je Pakistan kadai go prime minister te ze bam me pe ne sa ze India ram kadai me ne ma du prongki ka be ze anuine te makai lu ze anuita hange andam gai ze chige pahalgam attack table pano ge ma du punuine ning chui gai mak che Pakistan kadai me pere ke FIR zete ko indi delay ze tu sal sa delay ze chirmak che prime minister ne sa ze punui kum ze kabri dai ku le ze che ze chibaka ke jemai tina mi pui ge India ram kadai gdu minister kdi me ze chirmak che political party maram tu kulu zen to hro ka kadai delay ze che ze chike Congress party malam gane du sarkar government du ze support chengau delay ze ka che delay ze chirmak che India ram kadai gu defense minister Rajnath Singh ne sa ze chuna Pakistan kadai genda mai ge operation sindur jisna mai tarisna mai ke kap kai bizane chia ne ache ze so sang so gombe trailer le le ze ka chu dili ze chuna ge Pakistan kadai me pere ke attack se te sing ze te ge mag le ze chu chi ze ne Pakistan kadai me pere ke ndaram kadai malam ge ne pi hi banai pe bam ze te le dai lu ze pe bam nai pi hi ze tinge ge de lu ze attack te ge derang ge nam ge zlam le ze ka chu dili
LOC gdu firing ting balu bachange mina hang kreuze kaname punui kring bzenga gai di sai mina hang ringe ze sna sone du kime ka hazam dele ze ka chu dele नमाई के फॉरेन मिनिस्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस दु ते दो दुले जे का जु दुले जे चुरमक जे नमाई के मिनिस्ट्री में रमे को मीटिंग कदी ब्रम जे दु मिस्वंग जलामुई ले जे का जु दुले जे चिगे मा पताउ दी ब्रम मिस्वंग जे की क्यों दाई गुले जे साले चुना कले जे के बुक जब में का के पाकिस्तान कदे में इंडिया रम कदे के अटैक तो रंगे मिसाइल ते सेट बनाया फाइटर जेट लांगाई बजे इंडिया रम कदे को S-400 ने कप के कोई का कदे दिले जे का जे दिले जे चीज फाइटर जेट का ना जे इंडिया रम कदे के अटैक तो रंगे वंग बकोली जे चे का ने लेस टू S-400 ने चिबे पाकिस्तान कदे को फाइटर जेट तो जे कम सिया तोन दी दिले जे का जे दिले जे आई बलम के फॉरेन मिनिस्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे बिक जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जे लुपे दो दिले जे साली चुना के इंडिया रम कदे में OTT प्लेटफॉर्म गने पाकिस्तान कदे को कंटेंट दुजे बेनते रहंगे रंगाई का कदे दिल्ली जे काचु दिल्ली चुना ने पाकिस्तान कदे में रमे को फिल्म जे चुरमक जे वेब सीरीज हले रम जे इंडिया रम कदे के पी दौला कु दिल्ली जे चुरमक जे यूट्यूब चैनल का चम बे करे सुरक तुदु इंडिया रम कदे के बेन जे ते दिल्ली जे साली जे चुरमक जे पाकिस्तान कदे में ने चुना के इंडिया रम कदे में पेरे के अटैक ते का कदे बिसे गने पंजाब नाय दिल्ली को IPL मैच दु कैंसिल तेन दी दिल्ली जे जे पनुई तु जे स्पेशल ट्रेन वंदे भारत कने पनुई तु जे लुपेट गई दिल्ली जे आइबे पंजाब टीम बनाई दिल्ली टीम आई जे IPL जे तादेरा बेटिंग ना में पुजे चिसिंग मार्क ले जे साली पाकिस्तान के देगु गवर्नमेंट में पाकिस्तान के जैकुन तकंग काइजे मताई गने हिमरे जे सुरोगरे कचांग बे एयर पेस सिदु 300 टन दी दिल्ली जे चरमक जे इंडिया रम के दे में ऑपरेशन सिंदूर तेउ गई बिचांगे चुना के पाकिस्तान के दे लुई के रेड अलर्ट छे तेउ गई जे चरमक जे इमरजेंसी गुम पे गई जलामुई ले जे साली नमाई के पैकी जिस कोई माइटिंग चोकू जेमे मांग का ने आइगना लोई कर हतले निंगवे हाई मना वीडियो जे लाइक ते गए सब्सक्राइब ते गए कमेंट सेक्शन के कमेंट ते गए आई बे वीडियो रमे जे मिकांग मर रमे ताई के शेयर ते गए रंगे क्यम गई तले पी गाइस इंकिंग गाइ निमले ने जे तो अंदी तले